Shubor na Pynslem jong unongsan Hima. Kasur kabriu neutrap ha kasaudarek unai wing arajara aphoar kilalet bensenra ni gibahayeng hasam uba cher Starfield thank you bam kwai hadwar ublai hamaulai police station banit bot dien biang yang gejing Tohkit Halor gejing syaksiat yap uniu nong yalam berem ke HNLC uba don bok karling do nong yalam kasur ubriu neutrap uloong bahak arpusan teri unai lar arhajar arphoar kilalet chathanat sadar henrei loong bala IT yang gejing Tohkit chathanat maulai Shushu loong bahadien bagi lawan banyak kendu ya kahe Pulit jaga tanat maulai ke kalam ai ke jing batai ke bapenhon yiki hendai ke loong bayakan ye ke kam la IT hau subir sangma ubade Pulit babat ya ke kerdan Deputy Superintendent of Police ubak don bak loong bakani ke sulong kumba supen thami bat Pynslem khanang bagi Paidbah kin Klet no ya kani ke kes hendai loong banak leng ke kenhuan kan ai jing kershan ya ke yeng kesam ubak che bat kinom sang thait bandawa ya ke hok Kumbang ila owner ko nginom sange nginiele kata kade ka hang ya ka ba ka sul to bring nutra ka yen la stand do ta mene ti nashko bali to ip bagani ka case kade ka case ya ka ba mention tio dang absent tre jong na Oktober nang leng jong ka sul bring nutra harikat bat ka family ka yen jong ki nilayo balik te po sara police station ban godin hai bade bane ka case dak ka bang pu bale ikendo yo IO investigation officer u bade ba jeb shooting abang lalu hang kai nagleng jong u officer in charge of sabab PS lo ang bai ni ka case ni la IT small PS namar ba uni u IO u balakli la ne u blashim ba investigate yang ni case of serious ulasha lapha dictation British for South Sudan. Iwan hane bangkeli lai madam ibadang officer in charge. Bangkeli ban follow up ya kedeke case kum lu kelayat bat hang nu kelapoi. Namar kum kekit ni nang leng jeni ni la kumu banya sekrang sa diwe pan identity. Hari ke ke ba so si le si kata kaji kedu jengi mendak setiap badi madam kam syam lapoi sa kaji penhun jengi. Namar ba ndang lapoi hang ni ngilalong kum tu kok badminton na ko saudar la ha ko mulai na mulai mendai ki ong ba uni u breu ba shimti thmai la ni ban bodin ya case kum IO ku shong tai po reserve police but ka kateng jo ka long u subi sangma pada DSP jong city ti nang leng jong ni mendan sipang nilai persang ban telefon ni u dan ai kang ba dia bodin Henry pro atri na ba jong kim shima trikam ti ngisipun pa hong ni nagleng jong kasul brinyu trap ba ki bar khat ki bala jia ling bang ni IO na sngo ba ki de ki taktik ba ku ban dili nang bang ni Paidbah ni Klet Henry kai ka bang kwa man ong nagleng jong ni kai pikir mau ba hak tu ko por bang ni la one ban support ye ka FIR ka bala lodge nagleng jong ye hak tu nagliang jong police kalabo o IO ni kong ya iwe I officer ibadang datang ESI sub inspector te ide Pulit SI te nadu por nilai ya question balai ba Tohkit SI kat ide ka case ka balale daki high rank level te nagliang jong ni harkat ba kaye kaladan ka jintho Kskbuh Halor bat dena kata daw ilahan oboy ni case ila pendo ya ka Tohkit leng bai ESI bat la ai so to job shooting te masuk al pergi mau tinjat ma uri job shooting la dei wi ki IO investigation officer ubala shim tang ya wi ka case jong uwe hi par Pulit kamu mot por bai ngatrai pikir mau ka case jing sap nian bat na ngasuk ni thui phi ka kai phot ka ba mi nang to kam shim la pen hun ya ka ta yeng sam jong to we Pulit u ba sha keno sap niap hang te ko riboy ti nganget ba ka investigation ye ka ba ansale do DSP city uni suber sangma kan long syak investigation ye ka ba penhun bat ku manglei I haki lat pakai tu buat nang ini kindat sni yu ni we ni officer ba he kerdam ini kalau ada klashim kam yu dengan ngit scam ba kini por khat ki blang dei ki bandang hapoi
kingat kat kum ke penstom kat kum ke jing le ke joki abre ke sim ya ke jing em bompat semua di por jong rong ba nak jong mulai dulu pa Chelsea cantik kan ni mentang along bangi wan company la ning wan bersenran lang ya yang sam jong ba cheers ya ke ba we nak family members ila don kan hang ni paling ila yo ban ikra chibu i wat madam de re nak leng ju madam ila shu ai ya we ikot ikra i piece paper ban ka address jong di IO bottom